La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sam Božji glas uzdignut je iz Kadijana u udaljenom selu u Punjabu, Indiji, tvrdeći da ga je svemogući Allah odabrao za imama i mesiju tog doba i da mu je objavio: ja ću proširiti tvoju poruku u sve krajeve svijeta. Ova Božja poruka je prenesena kroz razne medije. Jedno od značenja je poznato i kao Dželsa Salana. Obećani Mesija, neka je mir na njemu, je rekao: glavni cilj ovog okupljanja je da iskreni članovi džemata trebaju imati mogućnost da izvuku vjersku korist i da u isto vrijeme trebali bi steći više znanja i napredovati u shvatanju Allaha. Jedna je prednost to što će susret s njihovim prijateljima proširiti njihov krug bratstva i ojačat će međusobne veze. Prva Dželsa Salana je održana 1891. godine, kojoj je prisustvovalo 75 osoba. Ovi odani drugovi obećanog Mesije su došli u Kadijan, tadašnje sjedište džemata, polagajući kamen temeljac ovoj Božjoj instituciji. Nakon podjele subkontinenta, zajednica je uspostavila svoje sjedište u Rabvi, Pakistanu. Sa ovom migracijom Dželsa Salana je također uspostavljena u novu okolinu. Ova konvencija nije samo rasla u veličini i broju, već i više nije bila ograničena na određenu lokaciju. Sa uspostavljanjem džemata širom svijeta, grane ove Božje konvencije su također bile viđene širom svijeta. Jedna od njih je bila UK. रोशन है जो सीनों में अज़ाइम के शरारे. Preneseno je od časnog poslanika Islama, sallallahu alejhi ve sellem, da će sunce u posljednjim danima izaći sa zapada. Za ispunjenje ovog predskazanja prvi halifa džemata, Hazreti Maulana Hakim Maulvi Nuruddin radi Allahu anhu, poslao je odanog slugu Islama na zapad. Sve slike od Sjala su stigle u ovu zemlju 25. jula 1913. Ahmedijat je predstavljen ljudima zapada, posebno Britancima, i onda naši imami, koji su većinom bili ashabi obećanog Mesije, prenosili su poruku o Hyde Park Corner. Znate, to je nešto što je napravilo revoluciju na polju tabliga. I imali smo mnogo onih koji su prihvatili islam. Broj je rastao i rastao do 1924. kada je postavljen kamen temeljac za džamiju. To je bila velika vijest. Većina britanskih novina je imala svoje priče u vezi otvaranja prve džamije u Londonu. (1926) je bilo otvaranje gdje je 600 ljudi bilo na otvaranju džamije u Londonu. बढ़ते ही चले जाएंगे हम रंगे सबा हम हर गा. Bila je skrenuta pažnja od strane halifa obećanog Mesije da je svanula nova era britanske zajednice, koja je rezultirala ekspanzijom njihove duhovne obuke. Kada je Dželsa u Engleskoj počela, čini mi se u kasnim 40-im, 1949. je bila prva Dželsa i održana je u Fazl džamiji, i potom je bila druga Dželsa koja se desila 1950. Ali nakon toga je bio veliki razmak jer nemamo nikakve bilješke o Dželsi, i onda od 1960. odakle naše bilješke u stvari počinju ponovo. Tradicija godišnjeg skupa u Engleskoj je počela od vremena drugog halife. Kako god, postao je glavni događaj UK džematskog kalendara od 64. pa nadalje.
Stvari su sređene posljednje sedmice augusta 1964. Dželsa je održana u London džamiji. U tim danima, znate, tu je Mahmud hala koji je bio otvoreni dio, tako da smo u ovom mjestu postavili ne štandove, već šatore, bez krova šatore, i to je bila prva dželsa. 1967. Treći halifa je stigao u ovu državu, prvi put nakon što je postao halifa, tako da imali smo dželsu u jednoj dvorani gdje se desio moj bajat na njegovoj ruci. Nakon toga imamo dželsu koja se održala između ceste i kružnog toka oko Rompentona, gdje smo postavili svoje šatore i dželsa se tu održala. Onda 1976. treći halifa je došao i dželsa se dogodila u Hampton Parku i tu se održala dželsa 3 dana i sada smo imali dobro mjesto u parku i postavili smo šatore i tu se održavala dugo vremena u Hampton Parku. Jednom ili dva put se također održala u Hanslovu, ali onda je postala redovna dželsa, otad i to je priča o početku dželse. Sa jedne strane, dželsa Salana UK je prolazila kroz period napredovanja, a sa druge strane, politička situacija u Pakistanu je postajala ekstremno teška za Ahmedije da praktikuju islam. मालूम नहीं उसको कि ये तंज के निश्तर महमीज लगाते हैं इरादों को हमारे. Ako dozvolite da učenje koje je obnovljeno nakon 1300 godina propadne, Allah vam to nikada neće oprostiti. Ako vam budu prava oduzeta, neka ih. Ako vam je zemlja uzurpirana, neka je. Za život Islama zahtijeva se da prihvatite smrt, ali nikada ne dajte vjeru Muhameda Mustafe da umre. Neka je Allah sa vama, neka vam uvijek bude data mogućnost da podnesete svako žrtvovanje za Islam. Ove halifine riječi postale su posljednje ikada izgovorene na dželsi Salani u Pakistanu. Velike žrtve su se trebale podnijeti od strane halife vremena, koje su također slijeđene od njegovih sljedbenika. रोशन किए हम मशले जा चलते रहे हैं. Because of these strict conditions. Zbog ove striktne situacije nije bio u mogućnosti i niko nije mogao znati kako bi on mogao služiti kao aktivni upućivač i vođa zajednici. Nije mogao davati instrukcije, držati hudbe, niti predvoditi namaz, jer je postala potpuna cenzura na njegove govore, aktivnosti i druge stvari. Tako da konačno Huzur je odlučio, i ovo je jedan briljantni dio historije Ahmedijata, kako je halifa uspješno i sigurno migrirao iz Pakistana 30. aprila 1984. U to vrijeme džemat Velike Britanije već planirao dželsu, jer je bila normalna rutina da u julu održavamo dželsu. Program je napravljen, sve je bilo usvojeno, sve je bilo spremno. Huzur je došao i nakon jednog mjeseca sam prestao Huzuru. Da, Huzur, ovo su instrukcije oko dželsi. Huzur je rekao da program koji je napravljen je u redu, samo promijenite jednu stvar, da posljednji govor ja održim. Prva dva dijela su održana u Mahmud sali, a onda je posljednji dio održan u Tolvort rekreacionom centru. Sve je bilo spakovano, skoro spakovano, nakon dovi, i Huzur je otišao do zadnje strane.
i onda se vratio do London džamije. I to je bila džalsa koja se održala prvi put 84. a da je 4. halifa Rahimullah bio prisutan. Gosti obećanog Mesije su u početku bili smješteni u kućama članova džemata, ali kratko nakon toga gosti su dolazili iz cijelog svijeta u London kod Božijeg halife. Od skromnog početka do svjetski ogromnog napretka, ovo je Allahova uloga i njegov plan. Kada je 3. halifa Rahimullah došao i posjetio ovaj dio, u tom trenutku nismo mogli zamisliti da će ovo biti mjesto gdje ćemo imati Islamabad. Tu je prelijepi pogled ako odete na put i rekli su mi da je huzur zapravo bio na istom mjestu i bio inspirisan tamošnjim selom. Ova inspiracija halife je bila ispunjena na ruci 4. halife, neka je mir nad njim. Kada je huzur stigao, on je sigurno shvatio da će džemat imati više zahtjeve i dao je upute džematu da pronađe nešto odgovarajuće, a svakako je nekoliko zemljišta bilo predloženo. Sjećam se vezano za kupovinu Islamabada. Bilo je veoma zanimljivo i bilo je prodano na aukciji, što smo tada saznali. I bili su neki ljudi koji su razmišljali o planu kupovine i huzur im je dao ideju da 425.000 bi trebala biti maksimalna cijena ove zemlje, prema svakoj procjeni. On je zapravo otišao tamo par dana prije aukcije. Lično je otišao tamo. I sjećam se mjesta gdje je predvodio ikindiju namaz. Sljedećeg dana nakon sabaha rekao nam je da idemo tamo. I 3 člana tima su otišla tamo i aukcija je otišla tačno do 425.000. I to smo mi ponudili. I mislili su da ako ostane na toj cijeni, onda ćemo dobiti zemlju. Ali desilo se da je neko ponudio 426. I naši članovi su pomislili, ako ide iznad naše cijene, ne možemo dalje ići. Ali onda su odlučili među sobom, čak i ako je cijena par hiljada skuplja, onda ćemo mi to platiti, jer je ovo dobra ponuda i želimo je. Oni su ponudili 427.000 i uz malo sreće dobili su. I to je bilo samo radi sigurnosti za ovako veliku kupovinu. Bio je veoma sretan da alhamdulillah zemljište je kupljeno. Istog dana u vijestima u 5 sati bilo je na televiziji da je muslimanska organizacija otkupila veliko zemljište za $500.000 funti. Zemljište Islamabada je bio još jedan poklon od Allaha i ovaj veliki dio zemljišta u prelijepom selu Turid je kupljeno samo kako bi služilo radi duhovnog napretka za ponizne Božije sluge. Sa ovom kupovinom novi izazovi su suočeni, posebno oni administrativne prirode. Objekti, infrastrukturne vještine i ljudskost su nedostajali radi vođenja ovako velike zemlje. Huzur je mislio da bi pomoć od centrala treba biti tražena. Jedna velika pomoć je da gospodin Hamidullah Saib, koji je bio službenik za Dželsaslana u Ravvi i Vakilulala također, on je lično pitan da dođe ovamo sa još nekim ljudima i on je još tražio neke ljude da dođu i pridruže se. Tako su ovi ljudi primješteni u razne odjele, ali posebno u kuhini, jer je to veoma važan dio i još neki odjeli. Tako je pod njegovim nadzorom i uputom domaći tim pripremljen. Bio je april 1985. kada je prva ikada Dželsa Salana održana u Islamabadu. U Islamabadu se nalazi jedan otvoreni dio koji je bio dobar radi smještaja za 2 velika šatora, mnogo velika šatora. Ali mnogo manja šatora nego one koje koristimo danas. Ali bili su drugačijeg izgleda. Zbog financijskih ograničenja iznajmljivali smo samo one šatore sa stubama u sredini. I bila je linija duž cijelog šatora. Ali nije bilo pravog poda u to vrijeme, već je samo obični tepih. Ali ako bi bila kiša, bilo bi veoma loše stanje unutra. Blato i druge stvari. Zbog veoma jake kiše, voda je ušla unutar prostora dželse sa strana i svi koji su sjedili na tepisima
su smokrili svoju odjeću. Također, jer smo parkirali auta unutar Islamabada i zbog velike kiše postalo je veoma mokro i blatnjavo i postalo je nemoguće za auta da izađu odatle. I mladi hudami su bukvalno prenosili auta vani i bili su potpuno prekriveni blatom. Sjećam se da je Huzur također izašao kad je saznao za situaciju tamo i samo je želeo da ohrabri druge i da se pozdravi jer su ljudi odlazili tog zadnjeg dana. Zbog jedinstvene veze halife sa svojim sljedbenicima, vidimo da je manjak resursa postao manje važan problem i zajednica bez vještine u nadolazećim godinama kroz Allahovo dobročinstvo je bila u mogućnosti da stane na svoje noge. Glas od Boga izabranog halife, koga su neprijatelji željeli da učute, Allah kroz nove stvari i tehnologiju učinio je da se čuje širom svijeta. Kada je Huzur došao ovdje, on je zapravo vodio Međlis Irfan 7 dana sedmično u početku. I ovo je bilo snimano i također su njegove hudbe petkom snimane. I onda je ovo sve snimano na kasetama. Početak ovog koncepta je počeo sa segmentima audio i video kaseta. Kada je to džemat počeo da radi i bio je težak zadatak da prvo snimimo, a onda da se naprave njihove kopije i onda ih poslati u razne krajeve svijeta. Bio je to težak i vremenski ograničeni zadatak. Za snimanje hudbi petkom imali smo ovdje tim koji je zajedno radio i koji je duplicirao. Bila je mašina za množenje kaseta i do večeri sve kopije bi bile gotove i onda bi te kasete bile slane širom svijeta do raznih država i tako je ovo počelo. Tokom ranijih godina, da bi dostavili poruku halife kroz nove izvore je bilo teško. Kako god prema Božijem planu, glas halife je stizao do krajeva svijeta i prirodna progresivna revolucija se dešavala. Kada smo počeli 1984. imali smo oko 2.500 do 3.000 ljudi koji su prisustvovali dželsi. I kada smo imali prvu dželsu salanu u Islamabadu, broj je porastao na oko 5.000. Onda je narednih nekoliko godina broj rastao veoma sporo do 6-7 hiljada i onda u 20. domaći ljudi su počeli dolaziti. Ljudi iz Europe i razne delegacije. Mislim da je riječ proširenja sastavni dio dželsa salani. Uvijek ima udio u njoj i ova riječ je zapravo uzeta iz objavi obećanog Mesija alaih salam, koja kaže Vasi makanaka. Dakle, moramo proširiti naše smještaje, naše objekte, naše aranžmane. Svaki put i ovo posebno možemo vidjeti kada govorimo o dželsa salani. Vidimo da se ovo uvijek dešava, svake godine. Raste tu u brojevima, aranžmanima, u objektima i sve više i više stvari je razvijeno i aranžmani se unapređuju stalno na veoma mnogo načina. Svaki odjel je prošao kroz progres i proširenje. Poruka halife je prevođena na mnogo jezika i prenošena uživo širom svijeta. Uz ovo, infrastruktura je značajno poboljšana. Parking mjesto je prošireno, bolja usluga je obezbijeđena za goste obećanog Mesije i još zemljište je dodano Islamabadu. Došli smo do tačke da najveći mogući šator koji je mogao biti postavljen u Islamabadu je bio postavljen i nismo imali mjesta za proširenje, a imali smo prisutnost oko 11, možda 12 hiljada gostiju i to je bio maksimum. I postalo je veoma skučeno pa smo počeli tražiti. Aktivno smo tražili alternativu, ali u međuvremenu smo morali nešto učiniti. Sada ušli smo u pregovore sa Ministarstvom odbrane. Oni su imali zemljište u Rašmoru i ovdje se nažalost desio jedan incident
u to vrijeme, a to je bombaški napad na London. I naravno da je bilo veliko oplakivanje protiv muslimana u medijima. I ovo je postala veoma teška tačka. Ali to je bio veliki blagoslov da znate, Ministarstvo odbrane je razmatralo naš slučaj i naš slučaj je otišao odmah na vrh do ministarstva odgovornog za odbranu i on je odlučio tačno, Ahmedije su dobri i treba im ovo dozvoliti. Jer Rushmore je tačno na sredini od strane armije. Svuda oko nas su instalacije armije, tako da je to bila veoma osjetljiva tema za njih. Nabavka Rushmora bio je veliki blagoslov, ali došao je sa svojim logičnim izazovima. Arena nije imala infrastrukturu, struju, kanalizaciju, niti je bila snabdevana vodom. U svemu je postojao problem. To je bilo novo iskustvo za naše timove, pa su se borili. Ali sa huzurovim dovama i blagoslovima sa Allahovom milošću, dželsa se održala i alhamdulillah, to je bio veliki uspjeh i mislim da je to bila jedna od naših boljih dželsi do tog trenutka. Skup u Rushmoreu se pokazao kao veliko postignuće. Zahvaljujući dovama i uputama halife, Hazreti Mirze Masrur Ahmada, da Allah bude njegov pomagač. Ali sada je daljnje proširenje pregledavano od halife vremena, nabavku velike zemlje koja će poslužiti kao mjesto okupljanja za budućnost. Hadikatul Methi je bila interesantna nabavka. Šta se desilo je da je zemlja postala dostupna. Nasir Khan Sahib mi je spomenuo da ima ova zemlja. Mi smo tražili, već neko vrijeme smo tražili na aerodromima i tražili smo svuda po državi, ali kada Allah želi da nešto uradi, on to uradi na veoma povoljnoj lokaciji. Ovo je bilo mjesto veoma blizu Islamabada i na pravoj lokaciji koju smo željeli. Zemlja je okružena sa svih strana drvima i 208 hektara površine sa 2 objekta i sa mnogo velikih skladišta. I cijena je bila veoma povoljna sa 2,2 miliona funti, što je veoma povoljno. Zatim nam je Huzur dao dozvolu da uzmemo zemljište. Huzuru je dao prelijepo ime Hadikatul Mahdi i svi su bili puno radost kada je to Huzur spomenuo prvi put u svojoj hudbi. Novo zemljište koje sam kupio, nazvao sam ga Hadikatul Mahdi. Mislili smo da ćemo čekati nekoliko godina i da ćemo nastaviti da održavamo dželsu u Rushmoreu nekoliko godina jer smo se tamo bili smjestili. Poznavali smo zemljište, ali Huzur je rekao ne, sada imamo svoje mjesto i trebamo pokušati organizirati sljedeću dželsu tamo. Vizija halife i pokornost njegovih sljedbenika da odmah započne rad na novom zemljištu u Hadikatul Mehdi pokazalo se ključem da se obezbijedi uspjeh skupa. Mislim da je Rushmore bio priprema za ovo, jer sve stvari koje smo naučili, znate, oko struje, počeli smo koristiti generator, oko vode koristili smo skladištenje za vodu, kanalizacije, uspjeli smo nabaviti firme da dođu i odvezu otpad i sve ove stvari smo naučili dok smo bili u Rushmoreu. I to su bile vještine koje smo mogli odmah primijeniti u Hadikatul Mahdi. Kroz pokornost halifi obećanog Mesije, sljedbenici dobiju potpunu korist od Allahovih blagoslova. Ova pokornost koja inspiriše iman drugih je još jedno sredstvo za propagiranje istinske poruke Islama. जो चांद था और जिसके थे अस्हाब सितारे जो चांद था और जिसके थे. Jedne godine smo imali mnogo kiše i nismo bili u potpunosti spremni za tako nešto. I ono što se desilo je to da je
prvog dana sve postalo blatnjavo oko dijela za dželsu. Bilo je redova koji su išli nazad do puta A3 i bio je veliki kolaps u saobraćaju. I zato što nismo bili u poziciji da smjestimo auto u prostoru za dželsu, jer je bila potpuno poplavljena. Policija je postala veoma uzrujana i rekli su, vidite, ovo ne može funkcionisati. Moramo uzeti u obzir stanje. I mi smo im rekli, vidite, sutra niko neće doći s autom ovdje. A smiješna stvar je bila ta da svaku osobu koju je policajac pitao koja je prolazila njegovim putem, hoćete li doći sutra? I onda svako je odgovarao da. I nije mogao razumjeti kako će doći ovamo bez auta. Stvar je bila u tome da smo pronašli alternativna rješenja, a to je da smo parkirali sva auta u Islamabadu i prevozili ljude autobusima. I također smo podstakli ljude da dođu vozom i organizovali smo prevoz od stanice. I on je nastavio da bude veoma ciničan tog dana govoreći, ne, to se ne može dogoditi. Ali sljedećeg dana je bio zapanjen jer nije mogao razumjeti duh pokornosti džemata. I jednom kada je rečeno da ne dolaze i oni nisu, i ovo je bilo nešto što mislim da će ostati u njegovom sjećanju zauvijek. Jer je poslije došao, izvinuo mi se i rekao je, nisam vjerovao što si rekao kada si rekao, ali sam vidio čudo, kako su svi ljudi i dalje ovdje, a nema auta. I ovo je jedan od Allahovih blagoslova, kako vjerovanje u džemat da kada halifa da instrukcije, svi odmah to slijede. I ovo je jedan od naših istinskih blagoslova dželse. Preporod Islama koji se desio na ruci obećanog Mesija alejhi salam je vidljiv cijelom svijetu. Duhovni preporod u svakog Ahmedi razlog je sjajne revolucije u njihovim svim sferama u životu i teške prepreke postanu lahke za prevazići. Hadikatul Mahdi je inače poljoprivredno zemljište, tako da nemamo dozvolu, da imamo trajne objekte tamo, objekte ili puteve. Ali ovo je stvar koje su neophodne, tako da malo po malo uz konsultacije sa lokalnim vlastima dobili smo neka dopuštenja i odobrenja. I bili smo u mogućnost da napravimo neke puteve, asfaltne puteve i također neke druge stvari da se koriste za određene ostale i druge stvari koje su tamo dozvoljene. I ove godine sa Allahom milošću dobili smo dozvolu da možemo imati normalno izgrađenu kuhinju i profesionalnu pekaru za hljeb, kako imamo u Radvi i Kadijanu, što je u procesu uspostavljanja ovdje. Pekara u Islamabadu je funkcionalna i nastavit će da radi, a nova pekara u Hadikatul Mahdi će također početi sa radom. I na ovaj način, alhamdulillah, svi učesnici će biti u mogućnosti da imaju svježe spremljen hljeb i bit će veoma srećni da uživaju u njemu. Kuhinja obećanog Mesije ne ispunjava samo fizičku hranu, već što je najvažnije, duhovna hrana bude osigurana na ovom skupu. Ne samo za prisutne, već činjenica je za cijeli svijet kroz MTA. Prva dželsa Salana je bila prenošena uživo 1992. samo za Europu. Ali to je prva dželsa koja je prenošena uživo. 1993. je druga dželsa gdje je počeo internacionalno davanje bajata i to je povezalo cijeli svijet i tehnologije koje smo koristili tokom dželse učinilo je mogućim da imamo koncept internacionalnog bajata. Od 1994. formalno je počeo prijenos 24 sata. I naravno, dželsa Salana je u potpunosti prenošena uživo na TV-u. Prije toga smo kupovali vrijeme i halifini govori su bili prenošeni uživo, ali onda su svi govori i sve aktivnosti išle uživo. I to je nešto što je ovu dželsu učinilo globalnom dželsom.
Sa nastavkom napredovanja medija, zajednica je također propagirala poruku Islama i upute halife kroz nove prenose, čineći ovu Dželsa Salanu svjetskom senzacijom. Predodređeno je za ovo vrijeme obećanog Mesije, da će Islam postati pobjednik i ovo je veliki zadatak, tako da je Allah dao sve ove stvari. Danas imamo dželsu uživo širom svijeta, ne samo na satelitu, već također na svim vrstama uređaja i svim vrstama medija. I znate, ljudi se povezuju i internacionalna dželsa je postala interaktivna dželsa. Internacionalni bajat, internacionalni prijenos, internacionalne poruke i komentari. Sve ovo čini ovaj jedinstveni skup svjetskim skupom. Kraljevi traže blagoslov kroz ovaj Božji skup. Svake godine svijet svjedoči daljnje širenje, daljnji razvoj i daljnji napredak. Od skupa koji se održava u rekreacionoj sali do kupovine Islamabada. Od zajednice koja proslavlja svoju 100-godišnjicu do internacionalnog bajata 93. Od uživo prenošenja 24 sata MTA kanala i društvenih medija do proslave 100-godišnjice halifata 2008. godine. Nove lokacije, veći šatori, stalno razvijuća administracija i organizovanje i što je najvažnije, rast prisutni je samo uz Allahovu dozvolu. Dželsa Salana će uvijek napredovati, širiti se i rasti i kroz to svijet će nastaviti duhovno napredovati i oživjeti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Islam, Ahmediyat, Onkosu. Yasrenya mima Islam, Onkosu. Yasrenya mima Ahmediyya, Onkosu. Yasrenya mima Khilafat, Onkosu. Yasrenya mima Khilafat, Onkosu. Khilafat, Onkosu. Mumaye muyenya sorima Islam Ahmediyya. Mumaye muyenya sorima Mirza Ghulam Ahmed. Mumaye muyenya sorima Promise Messiah. Mumaye muyenya sorima Khalifa Waba. Mumaye muyenya sorima Khalifa Waba. Mumaye muyenya sorima Nuruddin. Mumaye muyenya sorima Nuruddin. Mumaye muyenya sorima Bashirudine, Wamaye mumyanya sorima. Bashirudine, Wamaye mumyanya sorima. Nasir Ahmed, Wamaye mumyanya sorima. Nasir Ahmed, Wamaye mumyanya sorima. Tahir Ahmed, Wamaye mumyanya sorima. Tahir Ahmed, Wamaye mumyanya sorima. Masrur Ahmed, Wamaye mumyanya sorima. Masrur Ahmed, Wamaye mumyanya sorima. Islam Ahmediyat, Onkosu.